U četvrtak 2. aprila obilježava se Svjetski dan autizma, a sutra će u našem gradu tim povodom biti održan jedan zanimljiv koncert. O tome nam priča Vanja Blagić, predsjednik Udruženja za pomoć licima s autizmom Drugačiji svijet. Vanja, dobro jutro i dobro nam došla. Dobro jutro, hvala, bolje vas našla. Evo da kažemo, dakle, o kakvom koncertu je riječ i ko će sve uzeti učešće. Da, kao što ste rekli, 31. znači sutra održava se humanitarni koncert za pomoć licima s autizmom u 18 časova u Centru za kulturu. Na koncertu će učestvovati Kulturno-umjetničko društvo Janja, Dukat, plesni studio Mega Dance i plesni studio 101. I ovim putem pozivam sve humane ljude da dođu i da uljepšaju taj trenutak našoj dječici. Evo, ja ću iskoristiti priliku da pozovem naše sugrađane da dođu, prisustvuju ovom događaju. Na koji način će se prikupljati sredstva? Hoće li to biti samo putem ulaznica ili će postojati neka mogućnost za neke možda donacije, da se nešto ostavi u neke kutije ili da se uplati putem nekih žiro računa? Kako to će to da funkcioniše? Ulaz je besplatan, slobodan. Kutije će da postoje, 2 djevojke će da nosaju kutije, pa svako može donira koliko želi. Mi smo tako odlučili da ne bi morali nekog da uslovimo cijenom i svakako nama više nam znači da neko dođe i da može da da od srca koliko god može da da. Tako da djevojke će da budu tu sa kutijama i svako može da priđe i da donira. Žiro račun također postoji, tako da sutra mogu svi zainteresovani dobiju informacije koje su potrebne. Evo, zanimljiv program je pripremljen i moram priznati šarolik. Kako ste okupili ove ljude koji će sutra nastupati? Jesu se oni sami prijavili i da li postoji šansa da se možda još neko pridruži izvođačima u ovih dan dva? Mi smo sve organizovali, to je tačnije moja majka i ja koje smo također najaktivnije tu u udruženju i u tom čitavom svijetu, da kažem, u poslu. Malo nam je program prebukiran, bilo je par zainteresovanih ljudi koji su se javili da bi se možda mogli uključiti, međutim imamo samo sat vremena na raspolaganju, tako da možemo izdvojiti samo po 10-15 minuta da svako da nastupa sa svojim programom. I plus imat ćemo i voditelje, 2 omladinaca koji će između predstava da dođu i da najave, da malo pričaju o autizmu i malo uopšte i o udruženju. Evo, kad smo već kod toga, da nam predstaviš Udruženje za pomoć licima s autizmom Drugačiji svijet, jedno novo udruženje u našem gradu, ako mogu tako da kažem. Jeste, 18.3. smo registrovali i već, s obzirom da postojimo već par dana, već smo udarno počeli u bitku za našu djecu i za osobe i za porodice koje imaju takav, da kažem, problem u porodici. Ja sama imam brata s autizmom, tako da sam ja već dugo u tome i razumijem tu problematiku i sama time sam bila i pokrenuta da uopšte pokrenemo ovu priču i da registrujemo ovo udruženje. Koliko udruženja broji članova i šta je to najpotrebnije njihovim članovima u ovom trenutku? Pa njima je apsolutno sve potrebno, posebno što smo mi na samom već početku. Za sad imam 7 korisnika, za sad. Međutim, vjerujem da ima mnogo više i ovim putem i želim da mi se roditelji jave za koje mi nismo možda i upoznati, da sigurno postoji još porodice u Bijeljini, a i 7 korisnika je vrlo mnogo za naš grad. Također, njihova situacija je jako teška i mnogo su nepoštovani od strane naše zajednice što se tiče takvih porodica i takve djece. Prošle sedmice sam, na primjer, pošto smo pretprošle već registrovali, prošle sedmice sam već je krenula u tu bitku i predala sam zahtjev za dodjeljivanje prostorija u opštini. I eto, na primjer, bila sam pozvana da obiđem neke prostorije koje ne da nisu adekvatne, već su apsolutno u katastrofalnom stanju, bez mokrog čvora, prostorije koje su poplavljene i prostorije koje su napuštene već godinama, tako da samim tim možete da vidite koliko naša zajednica ne poštuje takvu populaciju. Ima li nade da će se riješiti taj problem u doglednoj budućnosti i da ćete dobiti te prostorije bez kojih gotovo da je nemoguće da funkcioniše? Da, naravno. Ima nade zato što mi smo puni te nade i mi nećemo sigurno odustati, a i vjerujem da ima dobrih ljudi i da će nam sigurno izaći u susret, da će nam pomoći, ali mi sigurno nećemo odustati zbog naše djece, prvo zbog moje porodice, zbog mog brata kao i ostalih osoba. Neki statistički podaci kažu da se broj osoba sa autizmom povećava poslednjih godina i to negdje progresivno. Imate li podatke koliko ovakvih osoba je na prostoru grada Bijeljine?
Kažem vam, za sad ja sam upoznala sa 7 slučajeva. Za sad. Međutim, ima mnogo roditelja koji ili ne žele da prihvate ili još nisu ni svjesni šta im se dešava i vjerojatno još nisu svjesni šta se dešava njihovom djetetu, posebno što kažete u posljednje vrijeme što se nažalost sve više i više dešava da se to dječici dogodi. Zato i ovim putem želim i ovim udruženjem želim da pomognem tim roditeljima pod broj 1. Prvo treba i toj porodici pomoći koji imaju takav problem. Kao i time da se ispred udruženja, mi sami kao pojedinci ne možemo ništa da učinimo, ali ispred udruženja možemo se borimo za otvaranje dnevnog centra, da ti roditelji mogu slobodno da idu da rade kako bi neko mogao da čuva njihovo dijete u međuvremenu dok su oni zauzeti. Vanja, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme. Hvala što ste bili naš gost. Mi ćemo pozvati naše gledalce naravno sutra uveče od 18 časova, Centar za kulturu, humanitarni koncert, dakle za djecu oboljelu od autizma. Poštovani gledalci, ostanite